ngoba ulalele i-Beattown Breakfast lami libitwa ngi-Prince Valley sesikhathi saku-Prince Square ngiyazali kobonga lemdali la ngi-Princess wangikwamukele mnakethu kunjani? Hhayi ngiyavuka ngiyakhanyelwa singezwa kunina lapho eMpumalanga ukuthi-ke nani njani lapho ensukwini leli lihle lesintu. Siphile kakhulu mnakethu la situke inyanga lebalulekile ngekhalenda yakwantu kuthiwa-ke inyanga yemlaphikazi la kuthiwa inyanga yabomake inyanga yetimbokodo ngijabule kahle nje ngendlela siqale ngayo la inyanga yenzala abantu ngifuna kuyibita njalo-ke mina kwesintu le nisho ukuthi iyacamba ngi-Prince Valley ukuthi le nithi inyanga yenzala abantu sikhulume ngetimbokodo la sakhulumana ngentombi sichube kanjani-ke namhla? Siyaqhubeka nje impela lapha-ke na kulo-ke lo hambe besambe kulo ivikini elendlule sikhuluma ngazo iy'nzala abantu lezi. Sithi-ke namanje kungena-ke lapho khona-ke intombi sesibiza ngokuthi intombazane. So siye-ke nasingene lapho-ke nakumfazi. Siye siyithole le gama leli ukuthi-ke na umfazi kahle kahle lichaza nokwesintu ngoba phela lingamanye amagama othola ukuthi-ke na aliyamukelwa kahle legama leli alithandisiswa kahle abantu abaningi sebabalekele kulo legama elithi inkosikazi ngenxa yokuthi umfazi uzwakala kuyigama engathi mhlambe lokuhlukumezeka noma lobugqili uyabona-ke uma ngithi ngumfazi wami kuba ngathi nje yinto mhlambe-ke na yobugqila nanokuthi-ke na mhlambe-ke na into engiyilawulayo leyo. Kanti-ke na masingena kusintu-ke na sithanda ukuthi sisuse imizwa bese-ke na siya kumqondo nensusolo eza ngaphambi kwaleyo mizwa leyo ngoba phela imizwa olimini iza ekugcineni iyona ephawulayo kakhulukazi kodwa-ke na isintu-ke na siyulimi esikwazi ukuthi noma ulimi olukwazi ukuthi lindlule kwimizwa bese-ke na lisitshela lisinika lokhu okungale kwemizwa. Lapho khona-ke okuhlakani nokuqaphela kakhulu ey'ntweni ezikhona ozibonayo ngenxa yokuthi phela imizwa isuke ivale ukuhlakanipha. Umuntu ohamba ngemizwa kahle kahle umuntu ongakwazi ukuthi acabangisise kahle noma ahlukanise kokuhle nokubi ngoba phela uye agijimiswe imizwa. Izilimi eziningi ezinjengesilungu nezinye izilimi zakhiwe phezu kwemizwa ngoba phela ziyilimi zokuphawula ulimi eziphawulayo lezi manje-ke na siye sizibiza ngokuthi-ke na zi-metaphorical ngoba-ke na akusizona zilimi ezichazayo njengolimi lwe-mathematica noma-ke nelwemvelaphilo lapho sithi phecelezi i-science sazi ukuthi-ke na kakhulukazi ulimi oluchazayo leli zama ukuchaza kodwa-ke na uma siza kuyilimi zenkulumo izilimi lezi ezingachazi zemizwa kanti-ke nathi-ke niphutha esalenza ukuthi ulimi leli lesintu selithatha-ke na njengalo lolimi leli lesingisi silithatha njengelimi oluwukuthi liyaphawula kunokuthi silithathe ngathi liyachaza kanti kuma sothatha kanjalo-ke na kuba khona-ke isisindo lesi esiza ngalo-ke ilifu leli lamazwi noma lezilimi. Manje-ke namhlanje sifuna nje ukuthi siqhubeke kulokho esikwenzile evikini elendlule engingasho ukuthi-ke na sikwenza ivini elendlule kodwa nje soke siqalile nje nonyaka sizama-ke nokuthi sihlaziye amagama esintu ukuze siwahlaziye lamagama lawa sizama ukuthi-ke na sithole lo mdlandla ongale kwamagama lawa aphawulayo noma kulimi lelo liphawulayo ngoba ngisho nazo izilimi zethu lezi sikhuluma ngesiZulu manje isiXhosa isisuthu isiswati uthola ukuthi-ke na zonke lelimi lezi zilandela umgomo wesilungu ngoba phela izilimi zethu lezi kakhulu zathelelwa isilungu ukubhalwa kwaso indlela-ke na ezabekwa zamiswa zakhiwa ngaso kanti-ke thina-ke besinalo ulimi singasho ukuthi ulimi leli lesintu lakhiwa ngabelungu cha kodwa-ke ukuthi-ke manje lize lifinyelele lapho khona selilotshwa khona lapho khona-ke nabantu-ke na njengamanje njena sebekhuluma lo limi leli landlula kwimpuculo eningi lapho khona bezama ukuthi-ke na kube ulimi olubhalekayo kanti kwenzeni lokho kwaba khona okuningi kulahlekelwayo noma esilahlekelwa yikho olimini ukuthi-ke na ukuqonda kolimi nokuthi sazi ngokuya ngokomdlandla
ulimi. Iyona nto leyo eyasenza ke noma esenze ukuthi ke nasilahlekelwe ubuntu. Sithe ukuveza izivikini elendlule intombi. Sabona ukuthi ke naligama leli uma besilibheke kahle ngokuya ngokwesintu, ngabe imithetho eminingi noma izijeziso nezigwebo eziningi esizinikile abantu bethu kube azikho nje kwanhlobo, noma ke na ubugebengu kanye futhi nempatho yabantu besilisa benayo kubesifazane kanye futhi nabesifazane kube nje ayikho, kube njena abantu bebefunda ulimi lwabo ngendlela kena okhokho abalakha ngayo. Manje kena kodwa inkiyankiya siyazi ukuthi inkiyankiya akusikona nje kuphela ukuthi ke nabelungu bafika. Sizokhe singene ke sijule uma sifika kena kule nyanga ezayo lapho khona sesithi kena sigubha amagugu. Lapho siyobona khona ukuthi kena cha abelungu bayifika vele thina sinayo le mpi lena yokwehlulukana, nanoma kena ngaso sikhathi leso bekungcono ngoba phela kena bekungakamosheki ngale ndlela lena esimosheke ngayo manje. Kodwa ke lokho kuhlukana lokho kwandulo bekukhona, bese befika ke bona bethola nje nesipho abanikwe sona ngumdali ngoba phela naba abantu njena ukuhlala kwabo nje ukuhlukana. Kanti-ke siyaqonda ukuthi isintu sinjalo, isintu asenzi lokho okuthiwa ngama-dialects. Akhona-ke ama-dialects, kodwa-ke uzolahleka uma ucinga ukuthi isiXhosa i-dialect noma isiZulu i-dialect noma isiSwati i-dialect noma isiSuthu i-dialect noma isiTsonga i-dialect noma isiVenda i-dialect. Ukuthi-ke na uma ukhuluma nge-dialect usukhuluma-ke na ngalolo limi lolo, kodwa-ke na selusetshenziswa ngendlela engathi ihlukile. Isintu-ke na sithena ukuzinza kunalokho. Isintu siyini? Singamagatsha. Izilimo lezi sinazo isiXhosa, isiSuthu, izo zonke ngamagatsha lezi zinto lezi, ngamagatsha ukuthi kena zizimele nanoma kena zixhume kulokho okumile ukuthi kena impande eyesintu lelo noma ugodo ke lelo kena lesintu. Kuyimpande nogodo lesintu. Impande kena singasho ukuthi kena kubuyela ilimini zakudala nje impela, singaze sizilandelele laphayana kwabakho, bese kuba kena ugodo lelo lwesihlahla. Lapho khona kena sithola kena isintu. Isintu kena uma sesiya kena sitsagatsa, sephuma kena lamagatsha lawa ukuthi kena izilimo eziyimele. Kanti ke lamagatsha lawa njengoba ame kanjena ayilimo eziyimele akhishwe noma enziwe hayi ngephutha kodwa ngenhloso, ngoba kena indlela lena yokuthi abadala bakwazi ukugcina imfihlakalo zesintu. Uma nje sonke besikhuluma isiZulu noma isiXhosa noma isitswana, bese silahlekelwe ngokuningi okwesintu. Manje ngiyazi ukuthi abantu baye balangazelele ukuthi mhlambe nathi ke nasibe njenge-English sifane sonke ngokukhuluma, kanti ke ngokwesintu ke nasiyayimosha. Isintu silunga kuphi? Silunga lapha kwesintu, silunga ulimini lwesintu ngoba lona yilona linohla lokwazi ukuthi lixhumanise lezilimi lezi ezihlukene. Uma siza ngendlela yesilungu ngeke silunge, siyohluleka ngoba phela lo limi lelo alifani nelwesilungu, kodwa ke nalithe ukuba ulimi lwamagatsha. Manje ke lapha ke sesingena le kwintombi sandlula sesiya kuntombazana, ukuthi ke size sifinyelele lapha khona abadala bathi intombazana. Magama lawa amathathu noma ke mane esinawo lapha awu4 abangeke batholeke lapha masithi mane, sithi untombazane noma untombazana. Manje ke uma ukhumbula ke evikini elendlule sithi unto lona uyinto engathi ke iyabambeka noma eseduze indlela yokuthi ke isesandleni. Yile gama elithi ke lona noma umqondo noma isu likanto, into engathi seduze ngendlela yokuthi ke into ukuthi ke into eyisibonakaliso ngendlela yokuthi ke into bengisangikhumbuza nje nevini elendlule ngoba sithe kuyichaza into singakazange sayichaza kahle umba. Into ke nasi sichazile umba sithena ke yinto eyisibonakaliso. Manje ke masithi isibonakaliso phecelezi inali igama emele ulicabange display.
into ebonakalisiwe noma ke nezibonakaliso ukuthi kena ungeke ungayiboni njengawe nje uyimba. Ngakho sithi into yakhanya yathi bha. Yabo mayithi bha kusho ukuthi kena ivele ngalondlela leyo ukuthi kena angeke uze ungayiboni yonke nje okungwa Anikhanya sikubita njalo sine sisikukhanya bha. Lo loyo ke sesikhuluma ngalo bhalo ukuthi lo bha usuku ushunta into ukuthi yena iveziwe iyakhanya manje akukho nje nokungathi mhlambe uyangigabaza ngakho kuyo bha ingakho uthola legama lithi imbali. Okay. Uyabona ke uLisi ke sakhuluma ngaye ukuthi sikhuluma ngamaship la futhi ke nasikhuluma ngokuqhalelisana nangokuthi ke na izinto zimeye kanjani. Manje ke na uma ufana nothuthi ke nisicapha unale gama leluca esizokhe sithi nje kungena kuye esuba nale gama ubha kusho ukuthi ke noca lo usuke ethi ke na into yakhiwe ngokuya ngokwesilinganiso ngama uthithi wayithola wayithi cha. Manje ke na uyichanile ngoba uthe cha isicapha ke na into ukuthi ke na isibonakaliso ke na isilingene lento lena esikelwe sona. Uza osuke ke na echaza ke na okukhishwa ngaphakathi. Uyabona kuma uzokhipha nje ukuthi phakathi kuphi nganoma muphi phakathi akukhethelekile ukuthi ke nophakathi muphi kodwa ke na uma ke unalomqondo lona ukuthi uzokhipha ukuthize ibikade kungabonwa okuphakathi ukukhiphela ngaphandle lokho ke na uza phecelezi ke na lifane legama nelithi manifest iyake nalishuke na ukuzala to birth ukukhipha ngaphakathi njengowesifazane nje isuke ekhulelwe phakathi usuke nengane uma seyikhipha ngaphandle lo mqondo lo nje ukukhipha ingane ngaphandle uza ungakafaka okunye uza nje iyona ntsusolo leyo yokukhipha. Ingakho ke uzoyibona ke nesetshenziswa ke endaweni ezithizeni ezehlukile futhi ngesikhathi ezingasho ukuzala kodwa uma usubheka umqondo wakho uyabona ukuthi lo mqondo lona manje uhambelana nakho ukuzala njengokuthi uzama noma zama. Uyabona ke lo mqondo lo uza ukukhipha uma ukuthembekile ungeke kwaguquka. Manje umqondo loyo uhlukile kunokuthi masithi lika try phecelezi uyabona ke ngoba sike sithi ke na manifest yena makuthiwa zama akusuke kushiwo kahle kahle ukuthi try kodwa akusuke kushiwo kahle kahle ukuthi manifest kodwa ke na ukuze ukwazi ukuthi ugcine ke na ukwenze njani uzama ekugcineni uzofika oyintombazana ke na noma kwesifazane uma ezethwele esefike lapho khona kumele abelethe khona ebeletha khona siyazi ukuthi yena wenza into enjalo ke ukuzama iyo ke lento lena ayenzayo lo wesifazane amagama esinto athe ukuthi ke lekelo ke na umuntu wakho kodwa ke makase wesifazane ke na ekhipha ingane esezale ingane lapho ke na uyazama uyabona akuzala bese na ishikena lo mqondo lona ozama ukuza nawo umqondo okumele ukuthi na uwenza usuke mhlambe umqondo loyo ukhomba entweni ezayo noma endlule kodwa umqondo ukhomba ukuthi leso senzo leso siyenzeka ngaleso sikhathi leso ingakho sisebenzisa ula njalo nje mathola ula beke nothola ukuthi ke namqondo loyo ke unikwe wona kuyimpande njengamanje njena masithatha njena sithi uza uyoba impande yalegama leli ulake bese aba ileso sifinqo leso ke sithi ke na lo zalo ke na makasebenze ke na kuso leso sikhathi leso ukuthi ke na lapho sekukhomba khona ukuthi ke umuntu wenze njani uyazala noma ke na nazo ke ilwane siyazala ukuthi sikhipha lokho okungaphakathi sekusa ngaphandle intombazana na ke na siyabona ke ukuthi ke na kusuke sekukhulunywa ke nangani ngalokhu okuhle okuyisibonakaliso njengembali intombazane phecelezi display ezalayo uvule kahle mawuthi inzala abantu elinye igama ke na elithi ke na inzala abantu kodwa elisuke seliqonda ke na ukuthi ke na kuso isigaba lesi sowesimame noma sowesifazane lapho khona engabizwa ngokuthi impela ke na usewumuntu oselungela ukuthi usengazala usengangena emendweni akwazi ukuthi abe inzala abantu lelo gama lelo ke na lisuke lihlale ke na kuphi
kuyintombazana uthi cha uyintombazana. Uyabona-ke na bese-ke na uma-ke na sigijima-ke bese siya kulo leli umfazi. Umfazi ngiyakuthanda-ke amanye amagama-ke nesithe ukwaphenya kakhulu ngoba amanye phela siwaphenyi ngokulingana. Leli-ke na ngamanye amagama esiwaphenye kakhulu ngenxa yokuthi-ke na liphuma kulo msiziba lona ochazayo kakhulu uFafefi 44. uFafefi 44 nje eminye imisiziba njena ihlaniphisa kakhulu kabi. Uphuma umsiziba lo uFafefi 44 owokufanisa okwenza kufane uFafefi 44. Yonke nje lemiqondo leyo nje iyihluke-ke njengoba nazi ukuthi yena incazelo zamagama zesintu ziya ngokuya-ke na zinikwa ngani ngezinhlamvu lezi. Manje-ke na uma-ke na sikwazi-ke na lokho siyathola ukuthi-ke na ufa usuke echaza lokhu okwenza kufane nokunye ufa. Masofake njengokuthi mafake u-n usuke-ke na sowusho ukuthi-ke na lokhu-ke na yinto ebambekayo. Manje-ke na ubheke lo mqondo lona ukuthi-ke na okufanisayo ufa bese-ke na lapho-ke na uthi umfa. Lokho sokusho ukuthi-ke na lokho okufanisayo sekuyinto ebambekayo. Usukhuluma ngento-ke lapho usukhuluma-ke na ngaba ngumuntu ngaba nayisilwane ngaba nanoma yini-ke kodwa into esazi ukuthi-ke na iyabambeka le. Umfazi uzilo phuma kumsiziva uzazi ezizozulu. Wona msiziva lona esiqeda-ke ukuthi-ke na sibe matasa ngawo lapha kontombazana. Uzazi ezizozulu sathi uza usho lokho okukhipha ngaphakathi. Uza hayi uzala uza masofaka ula usuchaza-ke na kabanzi. Manje-ke na uzi uyingane yakhona-ke lena noma-ke na inhlamvu yawo lo mcabango lona noma yensosolo lena ikaza ukuthi-ke na lapho masuthi uzi usukhuluma ngezinto ezizalana nayo. Kusho ukuthi izinto ezozalo olulodwa. Lezo zinto lezo ezumsuka munye zibizwa uzi. Ingakho-ke legama leli ngokuthola kakhulukazi lisuke selichaza ubuningi bomqondo noma ubuningi bamasu uzi. Manje-ke na umfazi uchaza-ke na usinika umqondo othi-ke na ukuhluka kakhulu kunalona ongawucingayo. Ngoba umfazi ususho-ke na ukuthi-ke na ongumfanisi wakazi ofanisa ubuzi noma umfanisokazi kazini zi. Asikhulume-ke ngokuthi-ke na izingane singakhuluma nokuthi futhi ngabantu kodwa-ke nomfazi uyena okwazi ukuthi-ke na athathe ozi ukuthi kungaba yingane emzini azifanise. Lokhu-ke na kusinika omunye umqondo-ke na ukuthi-ke na nayi indima abadala-ke na abayibona owesifazane ayidlala kumndeni noma kuyikhaya. Lokuthi-ke na umfazi uma sengithi nginomfazi nginalona okwaziyo ukuthi akhe umuzi ngendlela yokuthi-ke na uyokwazi ukuthi afundise abantwana, uyokwazi ukuthi akhulise abantwana ngendlela yisiko leli-ke na engumkhethele lona noma-ke na engumlethe kulona uma ngumenda noma ngumkhiphela iy'nkomo lezi uma sinyala sishada. Ngisuke mina ngiyindoda ngifuna umuntu ozowakha umuzi. Yini umuzi uma kungasukuthi-ke na ukwakha iy'ngane ukwakha futhi nabo bonke laba abasesandleni sami senkoselo. Owesifazane uye-ke na uba namandla uma ubheka-ke na esikhathini esiningi esikhathini esandulo nanoma-ke na ubheka-ke na nakuShaka iSilo uyabona-ke na ukuthi-ke namandla wesifazane lapho-ke na abe nedlanzi elikhulu kabi nomthelela ekutheni abe yinkosi eyiyo noma abayiyo. Ngoba besifazane yibona esikhathini esiningi ebekade bebheka imibuso babheka umbuso ukuthi wenze njani bese babhekelela-ke na ukuthi-ke na cha inkosi edingekayo kulo mbuso lona inkosi ezokwazi ukuthi yenze izinto zibe ngendlela ifune ukuthi ibe ngaso noma-ke na izokwazi ukuthi iqondise lo mbuso kuyofuneka inkosi enje kanje. Owesifazane nguyena ozobeke na yenze njani. Uyena ozobeke na eluka lapha ecijisa lapha ekwazi ukuthi-ke na anike inkosi noma eseyiwundlu njena ayinike umqondo azoba yiwo mhlazane ekhula.
ngakho wena owesifazane uyakwazi ukuthi abheke yonke indawo lena bese-ke yakwazi ukuthi-ke kungafana kanjani lokhu. Owesifazane bakuthanda-ke lokho ukufanisa kakhulu ngoba phela-ke bona bangomama, so ngena-ke kulo le gama leloma esikhathini esizayo. Kodwa ngenxa yalowo moya lowo uma bayakwazi ukuthi-ke esikhathini esiningi njena baye badonseke ekuyeni ekufaniseni ukuthi-ke bayathanda kakhulu ukuthi-ke kube khona ukufana ekhaya, kube khona ukufana. Lapho khona-ke owesifazane ehluleka lokho uzobe sehlulekile ukwenzani ukwakha umuzi. Okay, asende so. Ngoba nami into le ngithole etifana mara uchaze etahluka utobuya nayo next week le answer le. Ngale lesikhathi esikhuluma ngentombi into sikhulume ngokubamba nala masikhuluma ngemfazi khona kubamba lokukhona but ngala lokubamba sekuvela athi kwa ngale kuvela athi kwa into ngale so ngifuna ukuthola lo mehluko ukuthi why mhlambe kube sekuyahluka la because ubonile masiveta kukhanya ba fana nokuthi sikhuluma ngokuthi kukhanye sithi kukhanye ba na so la ngifuna ukuthola ukuthi lokhu yini lokwenda kuhluka ukuthi lonto mncane lo mfazi mkhulu ngifuna ukuthola lo mehluko lo lokunye le ngikunika kona ngifuna ubuye la kulomfazi uchaze ngoba kunalento yokuthi umfazi ufa ati bengithi uyayichaza lapho lesikhathi ubekisa ngebubi so nayo ngilenye le ngifuna ukubuye nayo otocala ngayo mawubuya la ubese wathi uthanza leligama mina bengithi uthanza lo mfati kumbe bengifuna ukubona ukuthi mababa abaningi udothi abathanza yini abafazi maye uthi uthanza leligama la umfazi uyabona so umuntu ofuna ukulandzela afuna echubeka because nama classes akhona kambe simenjani tukwe classes into uqala usikhumbude lapho uqala abantu-ke nabayongilandela laphana ekhasini lika-X amaklasi ethu asinawo ukusuka-ke ngomsombuluko ukuya-ke ngolwesithathu kanye futhi-ke nangolwesine uma seligamanxa lapho ihora lesithupha ngamaklasi-ke lawo amnandi wesintu-ke ngolosine kuye kanjalo-ke ele-theory kaYeshua ngokomsombuluko Monday bese-ke kuba-ke inembelo iy'namba-ke nezoshintsha konke nje okuningi nje esikufundayo ngolwesithathu. Ngikubophisile phela mina lathi ikhulule wena uthanza leli gama le umfazi kumbe uthanza konke lokuhambisana lelo. Ikhona yini indoda engathanda umfazi? Cha thina noma nje nasisihlelele nje nasisodwa umnikelo wombuso akusuthi sibathandi cha sinikele umbuso ngenyama yethu nangesikhathi sethu kodwa-ke ngivile uchaze kahle nalesikhathi uchaza uzangeke kwakheke likhaya that's why sifike kahle nala kuzethu ngoba bengisabona ukubekisela ukuthi nebantwana kuthiwa amazibulo nemazinyane ngale etlwaneni ukuthi vele lo zethu ukhona njalo no mnakethu sibongele la sitawubamba leli viki lelitawo mawutobuya utosichazela lele ngikubute kona siyabonga kakhulu lapha eMpumalanga ngithuba leli Prinsizwe iAsosi Ligobonga lemdali siba naye ke la utosichazela ke isintu sichubeka njalo kulesi month ke sichaza nje boma ke ngokuhlukahlukana kwentigaba tabo siqale ukwentombi sikhulume ngemfazi sikhulume ngembokodo so kutawuba njalo